Remember noya tukagira ba cancers ati ba cancers batiza magombora batandika kucika bagumana batembese ebitekateko by'abantebyo so waza kugira kumanya ati district byakira district kimara kubyakira hati na MP wa ushagagize iki yabwini so tunona nebinde bitongore kwa nebikoro kuchondoza ebya National Planning Authority nangwa na Ministry of Finance hati bachikurunda nebitekateko byona hati ahamwe tuendane tukweta national budget. Tuendane tukweta national budget. Yes. Tuangama omwaka gwe BNPH also to put into perspective. Yes. Economic and church message. Omwaka gwe BNPH ntwantureba ahantasya n'enshohoza. Basically ncho twantureba. Yes. Yes. Niyo national budget ingashi financial year omwaka gwe BNP. Ebyentasya hamwe n'enshohoza. Omwaka gwe gwenyini and planning in a year. Buri mwaka tujyango hatogo mwaka ntuza kugendera ha sentezi umugo mwaka ihanganiza kutambura sentezi. Yes. Now abantu binji okura budget aba mu mbasa kujya push budget why is such a big deal kugira ngo umuntu ateho umutima ahure intenda ahure budget speech abonje mudashaka kutamutama mbwenu abakutureba kandi ni mauni binji ekintu cyose kweta national budget ne kintu kikuru munonga nangwa bamuhati kuba kugira ngo hati hagaho gamba komwe bembezi wihanga omuntu atakucenga bajya ngo twaza national budget ahindura station ahubwo ko takumanya makuru garyo mu kigambo national budget ningashi national budget omunyankore rwitu tugeta engenderwaho yihanga embariraho yihanga so it's just a plan engenderwaho ningashi embarira hazeje engenderwaho twera netwataho nyowe niwe oboryo muhingi oboryo no kora business oba ori no kora mu butare oboryo omushomesa nkanye itwe na budget nene jachi nene twata oboryo wa boda twena budget ningashe enyenderwaho yihanga nene twataho ahabwa kine twataho nko kuna nabagambire engenderwaho ejo ntwantureba ibintu bibiri ntwantureba ahantasya yihanga kandi tukureba na nahanshohoza basically eco cyo tukweta engenderwaho yihanga entasya na nenshohoza so obwahwiro twantureba for instance tukaturya ha budget 10 mwako ogwempiha 2025 abirinamukaga tukaturya ha busirira nshanju na 2 ingashe kiba kweta 72 trillion konga kandi tukwantureba turebire twaruga ha busirira nshanju na 2 twaza ha busirira kinana nabuna no bucweka bushatu hati nchontu masa ngo omuryezo ejo byone bitwaye tukora byona international binekwa nibizo omuryejo budget ngasho muryeje ngenderwaho so nyowe niwe abakundeba twena nitkwatwaho kandi ntuganyirwa mu national budget ari umuntu kugira ngo obwiro bijene bashoma budget I don't see things change ndebije bitakwinduka wanje wajireba umushara gwanje tugwagira guta tugwahinduka tase yanje tiyahinduka nano kunkushoza kwagoma kuri ko bada umwana bobuzi tutakakira national budget abakutureba ituto ati orishike cyo nengenderwaho yihanga hati wona kubuzi wori no tureba iwe nembarire yawe ati be tureba gwe 2025 abirinamukagejo yawe mwene ati 2025 abirinamushanju iwe ngenderwaho yawe ne hada kuko nagama mu ngenderwaho ntwantureba omuntasya na nenshohoza. That's right. So ncho cyo ukashanga ngo hati nubwo no tasyezi kandi oshohozezi. So tutakagira ha national budget ubanzere bahari individual budget iwe nko muntu engenderwaho yawe iyo mwako gwempiha 2026 2027 yo neha kutukurugaho tuzacha family inka family yawe hatimo kumukwa muri yaho nangwa nekintu cyo busasino shango umuntu umwako gwempiha gwatandika iwe misho gategiri ihanga gaza kushoma budget konkiwo tokareba iyo nka family yawe ningiyo nko muntu engenderwaho yawe haza ko tamanyene ntasya yawe noiza kushohoza nebyo utashimye kuba nushohoza no basa kushohoza kusinga ntasya so kiretera waza omabanja turashanga mu kitwantu eta forest tuzo omungenderwo yihanga tushanga twazo mu national debt
ninga shibanja ryihanga umushaka noshoza nyingi kusingezo kutasi so tutakagira national budget tukaka tubaye tuye checking turebe itwe nk'abantu engenderwaho yituneha nka family amakagitu engenderwaho yituneha then hati turebe ahihanga hati kutuzahihanga koko wabamburize umuntu areba abatendo bashoma budget umwe buza ibintu bihindukire konka kinko ndagambira nko kutwareba amakuru gacho n'ibintu binje bikwa birumu ntuza kureba entasya abakundeba umbwiro buhwireho tubentureba nangwa aba Uganda Revenue Authority bakureta henteka teka kugira ngo reka tukanyisa antasya then tukacendeza hibanja kandi na budget yitu ebasa kugendero misho twareba nubongera hamwe hamishoro nangwa tutakatahirirwe ebe by'amashuta ebe y'amashuta kweyongera tukatwarebere bayongireho shiringi 2 aha be y'amashuta bayongireho shiringi 3 aha kilogram ya shukari ebyo nchwantu basanga bayongera shiringi 2 aha rita y'amashuta izoba bakwa banyura amashuta nibingana ki rita zose kwaziguzibwa ijoba nizingana ki hatecho nkiretera omuntu takwebasa nawe yaganyirwa mu nango nijo abakuvuga emotoka nabasa kujya twonka shi amashuta kagaye yongera konko bwaye yonganye ndagambira ngo obuhereza tukwemera icyo kureberaho nubasa kugira umwirwaro oje kuno mubazi konka wakuzwa kushanga doctor nawe ibintu bikagumira wakushangira ngo mwe pana detario ibintu bikashobiri wazo mashomero ga government aguba tuterira ibingi nugo tukuriremo nugo turabiremo washanga umushomesa atariyo no complaining washanga rooms classrooms atariyo nabono jachi no complaining turebeza acid schools nze yongera tino kuzukwasa kweyongera twaba tutinentasya nko mu binte bye binagambira so government neza kutaho uburyo okureka ngo yayongera avenues zo kuyata very well yes so network take aho uburyo bwona kugira ngo entasya yayeyongera then of course na nations atekwemera ibintu ngeyongera ntuna kureba mbasa kweze cyo kurebera twanteba nka aha security for instance security yabeto cyo kwasakora hati bakugira ngo oze Iran ibintu nibiguma cyo kwasa ujaki kwegashira so budget yeginet yamba kugira ngo niwo umuntu wabutosha umwe nabakutureba twena ntuganyirwa mu budget yihanga ningasho mungenderwaho yihanga in one way or the other. What about the things that never change? Kugira ngo umuntu yasa kugira ngo budget bagishoma but unemployment still stays here with us yemerumo rugumaho bagishoma kunkubundi umuntu agira impact kantarebere impact ya budget agiye tuzuta ituhendi kandi na n'ikindi kintu kubuza ubu tukubanza sakora budget heriya nahabaho k'ikiganiro cyo kurebeje hwiro kwekozire. Does that ever happen? Ninga twezeji tujubika twatira ndijo we bare munongo mutebekana sawa program echo kubanza of course tweta budget review. All right. Echinku gambira bakutureba no kugira ngo ebitongore bimwe tibikustama. Some organizations, some departmental organizations do not sit down. Nko kunabagame tweta National Planning Authority, twine Ministry of Finance, twine URA, ati biona twine nangwa no kutuza ha government zebyanga. Nabwo twine bitongore so twine bya planning so budget reviews nangwa twine of course twine district planners at different levels so ntuza tushanga ngo budget reviews are always constant. There is a monitoring and evaluation. Hate kwa kujishuma immediately hachwa kweta continuous evaluation kubantu gishwijuma kureba ekicyakorwa so ahamwe nabwo none reba ekitakozirwe ni kiha sentence to planning re zikanga kushohora zo ni ziha so kikuretera warebe aho ushowize munonga ni nkahi so budget reviews izo niziba ziriho kugira ngo zituyambe okuimproving a budget nicyo cyo kure budget erugira habusirira inshanju na 2 kandi yaza habusirira kinana na buna because of that budget review ntwera turebe ryari yibanja ryihanga riyone ricendera konka babuta review nyiro karebe ntasi yawe karebe shohoza yawe nuza ko radio
konka sure the government has done what it can to ensure that inga shokurebka kugira ngo engenderwa w'ihanga yaba fraud kandi ihanga ryagumana rutambro wishe kuko bano reba priorities zitu nkihanga even as they read budget imanye in expectations zawe of course umuntu atabimanyire konka minister wa kuja acu breaking down akuza amachi twenda hendera tukimanya ko hakuryo ko rukureba ihanga ni komye Uganda nawe no reba ngo direction itushemere kutwara ishemere kubeha nawe echo kubanza niza kubateka istwantu reba obutosha Uganda tuchumangu to depending ahabyo buhingi no burisa so obutwantu kora byona budget yebyo buhingi no burisa no leta kucira kucendera kana wano reba ekimukuru wihanga ki echakuba nagambo necha ebembize hati no interest y'umuntu wabutosha na wano reba programs zenyinge zitire nizija nango kareba nkaha operation wealth creation parish development model tukareba youth livelihood program tukareba hamyoga no reba unaenda kugira ngo umuntu wabutosha agira kuyagira agire sento mungaro nango tukugire sento mungaro agire ki yakora echo kutasieka yeye ninga shecho kujya shuare na warebe mukine cyakubona so budget wanokora engenderwaho aharurengo rwawo nko muntu arurengo rwa family na arurengo rwihanga there is what we call priority setting priority setting note kwa kwanza wareba ekikwetaga munonga niki nango antu amuyikongo sincheta scale of preference tokuza kwimukaho ukakora icyo tashonye kwa nokora kandi ukasiga cyo shonye kwa nogira ki nokora arebe intebe kwetaga kwanza byarebkaho ebinte bikwatine nebyo abantu bakuturraho hati ngeje nagambe cyagukarya icyo tokakimamisho tokubasa kunaka kusiga ikinze kiba kweta entambura ebyentambura infrastructure development nacho nekintu chamani munonga tokubasa kusiga ikinze kiba kweta bwerinzi ninga security no basa kwine ibindi byona konkati atabantu of course abanya-Uganda abakutureba bingi ni mango abinya kutureba of course amisho gari yakureba akashara ko bakongera nacho kibonire ekikora twetegereza nacho kibonire akasente ntukenda konke kinko nagame kugira ngo akasente kuno kakwa karuho konke bindi bitakozibwa for instance security esente zo tizikuza kugira mugasho that's right konka nkabebembezi bita tuteka mu bwesije ntubikirizamu ncho twine result antureba bakwa provinga budget iyo kuza kunanka ku ya solar system etante parliament ne approving budget age ya 800 billion onjo nabasa kubuza twonka sheze sente zaza koraki konka echo nabwo burungi bw'abanya-Uganda hako atiyo tuje kugira ngo bacendeze okudependinga hanecha ejo yabe taruho tarukwinga aha twine kuhinduraho so ati nicho cyo kuba twina abebembezi kugira ngo batwebembere batujekere kurungi konka as per now priorities za government shuare government kumpa ninde priorities zetire mamani ninde bashuare ngo kuza kutekwa mu nkora ebyamagara the health care system nayo tureba government najiteka mamani mingi on economics there is what we call indicators of development what twine mu amagara amagara gabantu muyihanga gargata ntwan tureba habyo bwegese ntwenda kubingo butamanya bukagira ki bukarugamo umuntu yabatindi yaba wabo bingiro butamanya nkibantu masa ngo umuntu ogwe nawe nabasa kwerinda wabingo butamanya hamwe no butamanya bwo kubura sente wabo otine butamanya noronda sente so reba intebe kwa nibiretera wabone kindi theme ya budget yimwa ko ibirabana nkagin kumibirana ni jang full monetization of Uganda's economy through commercial agriculture, industrialization, expanding and broadening services, digital transformation and market access. No reba negamba bintu binji mununga twagamba agriculture ukabantu basheme kuruga umubyo kuhinjira indayonka ko president yije na shomesa ubwiro bwona
harimo ibintu nk'ibya industrialization ebikwatirine na iby'amagerachi iby'amakorero nanyeze ngo tumara kace reko twagaruce tugamba ibintu bikwatirine n'ibya digital transformation byemerere beta government ashimire kubyongera mu cyo kwingana ci ubwo turi kubuza mu kiganiro cito umujinyi wanje ni Bertram Namanya kandi ugu n'umutendici ayitendici ya Bishop State University arikushomesa inshonga ezibya economics n'ibirike. Let's take a short break and tugaruka shortly gumanito. Abeka yo mugenzi Fred Mugizi na Violet Mugizi abacamurari Bugondi Shema District nenda kunyinji babika mutabani wabo Dan Muhwezi owafire ahari kubanza ebiro 8 byokwezi kwa mukaga 2026 hariho kuterama umumaka gabo ekireki okuzika ni nyinshi akarerwa kana 2010 byokwezi kwa mukaga 2026 kutandukana shaha mukaga zihangwe abanyabizare banywani be n'abanyamikago mwena mwamanyiswa omugenzi mukama muhicumura kirungi. Amkola Widi Isabella. I'm studying from Villa Maria School of Nursing. I've won a school fees with the MTN Momo. This school fees you win for a full year, which I'm very happy for it. I thank MTN Momo for helping me in paying my school fees. We've paid all the fees for the year. Thank you very much, because on Wednesday, the principal told me, look for my man and bring my man. I told her, no, I don't have man, and you have to wait until I get the money. But when I left our office, at 3, they called me that you've won the money from Momo. I said, how does it happen? As long as you pay school fees using Momo, you stand a chance to win school fees for a year. Dial *165 *80# to win school fees for a year and more. Yabere munonga kutwegitaho Ejiri West ndi Bob zigadabaho mjeje wanje ni Bertram Namanya na Rugari Bishop State University kandi ni lecturer mu department ya economics tugamba bikwatene n'ibya budget obutegerize okushomerwa budget speeches obere nyakari tundejezaho nidwe kwezerisa kugira ngo hure budget speech hure birikwana bigambwa ugeri washoborokirwa kana nyica kandi sako turyaha n'abandi bahangu ukubasagumiza mu twenda hendero mu budget ejo uko bashoma ne kibiri kumanyisa na munonga ahagwawe umuntu owabutosha twagira ngo theme ya budget iyo mwaka gwe kumere mukaga kumere na mishanju negamba harimo full monetization of Uganda's economy through commercial agriculture, industrialization, expanding and broadening services, digital transformation and market access. Nanyiza kutugamba kigambo cha digital transformation. The digital space hano mu mazidi ya Uganda. Government twatogambira avenues nigashimira ngo government eri kugireta eri kutasya mu akasente haza ndeba bakitana no mu budget kugira ngo digital transformation echo nchibasa kitacho kwera okushanga government yatase chango n'umuntu wabutoshaje cyamani cyatungamo webare umushuganisa wa program kandi nko twatwagambire nko kureba engenderwaho ya budget yo mwaka ogwebye sente 2026 2027 nza kwanza ngamba cha monetization monetization kugira ngo ikintu cyo rabe no kora kigire cya kuretera kizara kasente cyo cyo twanturebaho so actually let's kweta economic activities bono making sure na one guzo twizi tukwereze sente icyo uraze gukora cyo na kikwereze sente haza kuko no korecho ushangiye umuntu
no ganyirwamu kandi ko waganyirwamu niko rihangarara gereki riraganyirwamu yes esente zo muntu kuzikanya na nezi ngo tumatike zijyaki nizikanye kandi ebintu increasing the level of monetization ebintu byinji by'abantu bikorwa ebikurwa makasenti abanyabigara twandikora na mani kugira ngo tubone akasenti ahubwo kushanga buri zobo ryo noteka nakora ki uko kuno tunantu basa kuteka tutyo nakora ki kugira ngo nkatasya kankore ka business aka kankoraka hati buno kashanga mbona no bukora then you are increasing the level of monetization. That's right. No tase zihanga munonga now kutukuza hacha digitization turebera of course karamagezi nayo government negiteka mamani minji munonga konkanye na twebuze ako rito abanyarwanda tarondije ninye niwe manya niwe ori no tureba tarondije tutakateka ngwihanga n'ekintu kiriyaho Uganda ninye hamwe niwe tarondije so every event kurabyona nitwe tukubanza bikora so tubanza tureba hard skills speaking about skills digital skills abanya Uganda abantu bicho kugamacha digital bareba uko kuziba simu na cyo uko abantu babasabata kukoresha skills in case okutasya barakurabira amikora of course atkutugamba cha skills abakutureba banze bebuze katwine amasimu katwine za computer katwine ibintu byona ntubiyambisa tuta hatecho nchireta aba information and technology nango chikuza chikayambaho aba information and technology no shango umwana bushayona mato ntureba abagiga nkaba Facebook tukareba aba WhatsApp tukareba aba Twitter abantu bene ba earning sente nyingi bunoga burushaha yone yo kuza hari TikTok tekora tine data hotine data TikTok to kugira ki hati ihange ya Mark Zuckerberg yes hati zo we esente za kutayizi hange nesente yingi munonga so technology konkati to nkaba abanya Uganda abakutura ahabyo buhingi ito twagayirwa tuto mu technology kora abe no hinga oka accessingota obutare orkuyambisa technology no basta ko yamsa social media nangwa singire yo kukunda abantu aba bakubona ba marketing ebintu byabo social media ushanga umuntu all the time abamwe babitwa mu for granted konka nana ninguze myenda yanjye nkayiteka status yanjye abantu bakareba hinora kwato nangwa bari bagamba nanka nabanagira ati nana yeraga atkweraga ayo nakora kata namanye cyakwera ayo nagendero mu muranga gwa government kandi ayo rwanda katare kandi naganyirwa meconco nuko nakubagambira ngwe teke to yambise technology nangwa nko ku government yakitire mu amani tugiyambise nko kucyo tugiye yambisa tubona ubutare nangwa tuguze nebintu byitu to developing za app kurebera app ronda app kubasa kuyamba hati yo kanorebeza abandi za TikTok za WhatsApp ibonoteka cinko munya Uganda oshomere computer science information technology so twateka mamano mu technology ekiri hansi nco kure government na emphasizing amunonga twakaje yambise kujya ngo etutungure etusyetishe kwa turi so kutwakugiteka mamani nyoniwe iwo kutureba then tukaje twagayirwa munonga kandi tuganyira nihanga ry'ituri ya Uganda. Yes, ezindi za skills of course abantu bine government wano itagereza hati ejireneta mu amani okurebeka ngo abantu bayegimyoga n'abana bakore tweta juwakari ndebe nabo bakabatera wentebe kanisa kugira ngo babangurwe kandi bashongorwe umuri ngo guri nkogwe. It looks like skills is the way to go. What would you like to say about that? Obviously twantureba manya ati umushugana sa Bob Z ko entasya yihanga yo kutwandureba hati niza kwereka ho tweta national income hati national income ya Uganda yo na turi ha billion nkaga nina za US dollars byona wabara byone cyokora cyona buri kimwe cyona nakashara kawe nakanje okabuteka mubona byona biyahari billion nkaga nina ninga obumbi nkaga nabuna obwa dollars twantureba Kenya yo muri omubuhumbi igana 50 plus kwako kuzo mahanga kaza America ziyo muri 17 trillion za dollars
hati wakiri omurigeze so okugira ngo eshubu government eko emphasizing skills development no kugira ngo emare hemirimo iwo kundeba na okucheminyeto koko productive ni hangana ganyirwamo so ebe by'emikono government ne bi emphasizing kugira ngo omuntu akaje kiyabona koko noje kiwabona iwo ko munya Uganda na government nagira ki nene tasi kana bucireta no buhereza bwaye yongera esente kuziko yongera mu ihanga cireta no buhereza mu Uganda bwagira ki bwayongera kandi bwabonera akuba budget ito abantu abanya Uganda nekintu cy'amani munonga and so tushobora turebaho tukajya ngo for instance nene affecting the cost of production quart of services so entasi yabitabonire na quart of service takuza kubonera umutindo bwo buhereza turukutura tukubasa kubonera kandi nabo still wano reba shuware washanga ngo hati katugire ngo sente nyingi zaza katugire ko mu infrastructure against agriculture waba tabalance ngire kurungi hati nceta no buhereza butagira ki butabonera so ine kureba hahaza yesu kwingana ki ukaza yesu kwingana ki kugira ngo umunyayigana naho base kufunana okay obviously shazi tuzirinke za agenda but finally turukwenera umwaka go BMP hogu nibira mukanga obutuma obuyinira abanyayuganda tukuza kutandika umwaka umuse go BMP webare munonga abakutureba echo kubanza of course tuna abantu binja kutureba kandi na nabukikwata kwa bingi nangwa abaku implementing budget nitwe ninye niwe tarondije itwa abutosha bene bareba TV West nitwe tukuza ku implementing konka ubuco muntu wabutosha rukwenda kwara abaryo muhingi naenda kwara shasho mushoro kana rebe nguto kwara shasho mushoro yabaryo mu rwire yazo mu irwara geki abo no mubazi kandi ashange muna no mushaka ashanga mu internal yo nayo tigireje of course ebyo nabyo biryaho ka government neza ku handling bya internal doctors nabyo tuna baskune ku handling kwara abaryo wa business nawe yashashuro mushoro nawe geki yashangamo so agwenta sedang shagwengerwa ya government ye omako gwempiha ogwenkumibira na mukagabira na mushanje ekingambira bakutureba abanya Uganda mureke tukore na mani kutukwa na mani twintuza kwiza kuyabe bya government tuyambe government wo giyambirota entasya niyo kuzaganyira mu munonga wano kwa munonga ukora ebintu bingi go kabona ka senti ihangara takaganyirwa mu iyo ko munyayigana noza kugira ki nozaganyirwamo haza kuraganyirwamo wabona improved standards of living hatina ni hangara ndozaganyirwamo obuhereza nabwe bubonere yes batram namanya watwara kunje munonga kagambo kawo kamahero maybe nukwendera of course nienda of course kuramuse haba Bishop Stewart University sure tinkaruga hanta gamba Bishop Stewart University abo kuba university ni mujimanya area rurengo rwa Cambridge of East Africa ata uno bawaza umukarangusha yo n'umushashuza ashimara tiono bijiro sure bareta bana Bishop Stewart University ibindi bigendo misho mwebare munonga batram namanya ne lecturer okurugari Bishop Stewart University watwara kunje munonga na niwe ubundi ugumerero tureba ibere munonga kora ubundi watugito cherezi wafero kiganiro cyonje munonga inda kutera umbegambo ebi Betram yagamba okushobora kugira ngo budget ne kwata ne yambiwe munonga ekikuno wono ndangomanye direction yihangaro ni taking neha ihangaro center babasti side iyo komye Uganda no baso takwetega abantu kuba kucita waza kwete gota ni ukorebeka ngo ari baho sente ziri kandi ni waje cyo contributing abo kwatu amanya ngo washanga no ukora no otasya ihangandi bandaganyirwamo kandi niwe no cyo no ukora umukombeka ihangari yawo so nabwo cyo n'iki tukuru munonga kugira ngo utaka babi afandumu ukabora kweferayo ukashanga ngo tukura budget speech nyichaka kwa budget speech dem zako ya TV West na Narza radio na radio zako biruho make sure that you listen intently urebe and also it might take home no kugira ngo aharegura wonkeka oine budget
iyo rukurangira iwe nkeke yawe no budget kutamburaho amago byempya twaguhendera imugwanyo gweka gutandukana yari guhendera ryari atawonje ni mu mutandike murebe evaluating mweshije murebe yanga kora bende to direction age are we still saying the same direction ninge tutunzi tora handi umaho kuza TikTok no shirakire ukakora kugira ngo wazaho waje cyo watunda waza wagire cyo wayiga okay icyo cyo turi kwita digital transformation ukugira ngo tushange twagire cyo twatasya tenda kubeneza birungi nichaka in budget day shumadio izobere kushomerwa budget make sure that you listening kandi ogire cyo wayiga tenda kubeneza birungi mwendo buri wa Ebola nko present yabashaba nanye nincho bongera kuchibashaba mwendo buri wa Ebola asigara mukama batwere cyo kirungi good night and bye bye.